Ngatho cia mwanya mwiroreri ngunyite ogeni muthenya wa umuthi njitagwo muhia wa maingi na wanyona haha ndi haha ithenya-ini ria kururia TV oro hamwe na muhia wa maingi media muthenya wa umuthi muthenya wa mwanya ndia gukira imwe kwa imwe kuma guku githurai gia 45 handu hetagwo progressive na oro mwena uyu ndikirika hatu na mugeni wa mwanya muthenya wa umuthi na rugono rwake ni rwakorirwo rukihutia muno makiria ndiho kiona ni rugukuhutia kuringana na uria ngorikoretwo ngigatha information ni ati muthuri uyu ni mutungatiri ona thaa ici uguo ha turafilmira kanitha-ini hake no ni gukoretwo na maundu maingi magikorwo magithie na mbere ni akirwaririe sister yake arwaria sister yake agikorwo akiharia wira uria arutaga thutha ucio ni akihingirwo nyumba iria aikaraga na ndekero turikire haha ri akoretwo agikara guku kanitha-ini video icio urona cigithie screen-ini yaku ni cia kuria akoretwo agigikara na ndakione ko ngiuka ngorikiraniria nake akindariria hihi niki gitumite maundu makiume hau maumire nginya hau mari uguo njitikirie nyambende munyite ogeni atugeithie tucoke tukorwo tugikiarangia makiria uhoro waku kwega biu no nyende rore kamera ici ugeithie mwiroreri no munyite ogeni guku no twire guku niko turi mwiroreri wa ngukunyitira nenda gukeithia nyinjitwa Pastor Kenywa nenda kunyita ogeni mwena wa githurai kia 45 progressive ha kanitha-ini wa Emmanuel Life Celebration Church ngoro ndi mutungatiri haha kanitha-ini wa Emmanuel Life Celebration Church ni muhunjia wa kanitha uretwo Emmanuel Life Celebration Church na wakiona guku nikuo tukiri muthenya wa muthi nikuo twambite hema citu tuko tukimenya ndeto eno makiria mutungatiri rero twire atiriri kanitha ikoretwo hana atia na uria wira wa kuhunjia ikoretwo githie na mbere kanitha ni ikoretwo ikithie na mbere wega no ni rakinyire handu ikiamba kuhana tera yaga hinya aumini makiura magitiga atano ona thaa ici turaria ni tukoretwo twina challenges ya kuriha rent cia kanitha twina waria ya mieri iri tutarihite turiha 10,000 na ho ni urona ni turamitwire nyumba ihinda inini twina thikũ 7 haha na muthenya wa mahoya kana wa kanitha turutaga indo nja tukaingira kanitha-ini kanitha yathira tugacoka thiini niguo yes ndeto eno ya ukorwo turaikara kanitha-ini ri na shirika akure ikoretwo iki affect atia maundu ma kanitha ni ra affect tondu thaa ici atire mundu ona umwe araingira kanitha mahoya tondu ndi kanitha-ini ni mavai gukorwo magiuka kuhoya kiroko na thaa 7 no atire mundu aroka ni undu wa uria kuhana tondu nie ndi thiini na indo ciakwa na family tumitwite ta nyumba ya guikara niguo riu njitikire gucokia na thutha hanini ni ndona situation ihana na murori uguo urona video icio iragera ku screen-ini ni situation iria ihana guku mucii kwa Mr Pastor Kenywa riu ri tugithie na mbere Pastor Kenywa ri no nyende ututaririe kuma mbere tondu ndwagikora thaa ici tirio wekora ugikara u he haria ungawetu ukigerera na tukara tumaundu turia tutumite ukorwo ugikara situation-ini ino no nyende ututaririe kahoro twira atiriri guthiete atia na mbere ugekora nginya situation-ini ino ri thaa ici nie mwiroreri ni ndari na wira wakwa wa hoteli ndirarutaga hoteli yakwa hau ngirwaria sister yakwa akithia agikwa surgery ya mugongo spinal cord tukiria ngiri 450 niu nitukoretwo twithi muno nikyo giatumire nie njurire ku mirimo-ini ngicoka gwakwa ngikora gutiri mbeca tukinina nginya mukawa nigetha tuone gia kuria riu nyumba kuria ndiraikaraga ndirerwa nyume tondu ndina aria cia mieri iri na kanitha mieri iri riu randirondi akiaga ngiririria akinjira na itio njeheri indo ciakwa njethe handu aria ngutwara family na nie ngietha ngiaga gutwara family ngirehe kanitha-ini haha na niho tuikarite thikũ 7 niho koretwo wikarite family yaku ihana atia ni twana ni tuigana ndina ciana 3 ka mbere kira 7 kana grade 7 junior secondary na ka keri kirathi kia mbere kana grade 1 no gaka ka twiri gatikoretwo gagithie thukuru ni kaingatirwe ni school fees twina ona ndeni ya thukuru ya 5,000 riu ni gakoretwo ke haha twina kwa haha kuima mande gatithiete thukuru ndona mutumia hau thiini ni weyumitie na no nguria hihi kihiko-ini kana thutha wa maundu maya mothe kwiyumiria ri ni tukiui kurio mangiura no we no akiyumitie ndi kana hihi ni kaundu kari kungienda kumwira ha mitambo-ini na no njire hihi uria mwikoretwo mugigikara kana maundu maya makoretwo mu affected atia as a family
Ngiamba kwira mutumia wakwa ni thengio tondu nituikaritie nake na nituikaraga wega fiu na okorwo kwina challenges ndari ajira ni arathie no aroyumiriria na ni aranyita mbaru no turathie na mbere wega na ihinda riri riumu no turomirirania no turayana hinya tondu ni turona no Ngai ni agututeithia maundu ni makwagira no turaikarania wega no hena challenges turagerera ndito muno nginya mawira onake ni muriti wa wira no na kena mieri ina riu tha ici ndakoretwo akithii wira ni muriti wa wira ona ni ndi muriti wa wira riu mawira makithii hau magitutisha muturiro gikara ni muritu muturiro karituha hindi no muturiro rituhite no ri uri nawe ukiri muhunjia ri what keeps you going niki kiu gitumaga uthie na mbere na kwiyumiriria ona maundu mainamite ugo mainamite ni menyaga Ngai ni kuri na mwihoko tondu ona maundu mathii uria marathii bado Ngai no erigite-ini ni agukana ni agutwambararia oringi na ni turi thii na mbere na kuhunjia na guthii na mbere na muturire hihi ni ndirakiona situation iri ihana no ngurie ni ugeretie kuoya kana ugeretie kuoya makinya mariku tondu ugitura haha what are some the ona ndaruthirio uguo ndirona ta kuraura ni kuraira ni makinya mariku ugeretie kuoya we personally ni ndiroira ikinya ngithie kiri andu a wendi mwega ngimuria mahote guteithiriria tha ici muturire umuritu uguo tondu na wira ni njethete ngakora ni ta urarituha nginya uria ngiruta nigetha hote kunyitirira riu ni thiete ngathie riu ni ndirathire ki mundu uretwa Mr Derek ngimwariria ngimwira uria kuhana akioya itaria ria kwamba kwaria kuri andu awendi mwega yes ndu wa hihi mundu wina kuunja ngenda gukunyitirira no nguri hihi ni wira uriku ungiruta kana wira ungioneka ni uriku ungiruta ni mawira mothe o wira uri ukioneka ni ndiri ndikuruta atiri wira itarutaga na mawira mothe ni ndutaga na ni mwirituri wa wira ni nyendete kuruta wira muno nigetha hote kunyita wira wa kunyitirira wira wa Ngai na kunyitirira family yakwa niguo yes wow ndiyo kana no twarie na mutumia no mwari nake ciugo igiri ni wa tucoke o tugithia na mbere ndiyo kana muno uri ungihena kiuri toritie Kana mwiroreri muthenya wa umuthi wanyona gukana watu na hatu na muthuri uyu ndugamirwo ha ni kambuni ya kwendia migunda itagwo Excellent Homes and Properties Limited ni kambuni ikiri na uigiririki munene makiria ma ni maheanaga title ciao o ihenya o toria kwahotekeka na ngumithie hime na project mwanya na project ciekuria mwena wa Mara mena project ciekuria mwena wa Juja Farm mena project ciekuria ginya mwena wa Matu but jitikire kwa kahinda ngwire uhoro wigi plot ciekuria mwena wa Matu kuria Matu kwina barabara itagwo Kivandini Masinga bypass kuni kura na rate nene muno na kundu kuria kwina rami kwina thitima na kwina mai no mai ne ma kweja ti mai natural but ni ngoretwo ngikiuriria na ngero mai ma piping ni maroka matigetie kuraihu makoro magikinya na thogora kundu kuria ni kuma ciringi 150 nginya ciringi 300 na no korwo ukiriha deposit ya 30% uko balance ukirikia kwa mieri itadatu itikira gutucerera haria office-ini citu haria mwena wa Ruiru St Fred Business Center na wakinya huko ukihura na beno iragera ha maguru-ini maku nigetha uko kimenya ndeto eno makiria yes murori otogura kiona riu ni twarike kwania na Pastor Kenyua ndaikeno tukwaniria na mutumia wake akona ke gitwira thabari no ri koretwo ihana gwatanginya maundu maria maikoretwo makigerera as a family ndenda urore kamera iria ugeithie mwiroreri umwirore witagwo habari zenu. Mimi naitwa Susan ama Mrs Kenyua. Tuko hapa ni kanisani. Tulifungiwa nyumba, tuko na wiki moja hapa. Hapa ndio tunapika, ndio tunalala, ndio tunaogea. Na tuko na watoto. So tuko hapa kwa sababu ya kukosa rent. Tulikosa rent miezi miwili kwa sababu ya my sister in law. Alikuwa mgonjwa ile kuchanga kutoa pesa tukanjipata hata chakula hatuna so tulikuwa na hoteli pale Frogi tukafunga hizo vifaa nikauza ndio watoto wapate chakula sasa kwenye tulikuwa tunaishi tumeishi huko kulipa lakini mwenyewe ikafika mahali akaona ni kama shinda imekuwa mingi sana kwetu akatufukuza akatuambia twende
Sababu pastor kukuwa na mahali angetuweka, akakuja na sisi hapa akatuweka hapa kanisani. Sasa tuko hapa, kanisa yenyewe hatujalipa miezi 2. Mwenyewe alituambia leo, kesho kama hatutakuwa tumelipa, tupate tumetoka kwa nyumba yake. So ndio nasema kama kuna mtu anaweza kuwa ameguswa na hiyo story yetu, atusaidie. Tusaidie tupate mahali pa kulala. Niko na watoto 3. Niko na mmoja mdogo, mkubwa ako grade 7, mwingine ako grade 1, na ako kadogo. Na si kutusaidia tu, hata kazi tunaweza fanya kazi ya mikono yetu. Mimi hata si mama wa kukaa kwa ati nikaa hivi nilegee ati niletewe ama nisaidiwe. Kama kuna mtu ako na job anaweza nipea, hene job naweza fanya yoyote. Hujachagua? Sijachagua, na Mungu atambariki. Wow. Uhusiano yako ama yenyu na washirika wachache iko aje kwa sasa, juu tunaona mambo imekaa vile imekaa? Kanisa bado linaendelea ama mambo iko vipi? Kanisa inaendelea, lakini washirika hata wao na wao wako na shinda. Sababu wengine ni single mothers. Sasa ikafika mahali hata wao wakatoroka. Unajua sasa wakiona walikuwa hata wao wanatumainia mchungaji wasaidie, na anawasaidianga. Sasa vile waliona vile kumekuwa, wengine wakatoroka. Kama Sunday tulitoa hizo vitu nje. Tukatoa hizo vitu tunapikia, hiyo kitanda tunalalia, tukatoa hapa, tukafanya ibada, tulikuwa watu 5. Sasa vile ibada iliisha, tukaweka tena vitu zetu tena tukafanya hapo kuwa nyumba. Washirika hawajajaribu kuwashikilia in anyway? Hapana, hakuna mwenye amejaribu, sababu hata wao hawana kitu. Wanasema maisha imekuwa ngumu, wengine hata mchungaji alikuwa anawasaidia. So vile kumekuwa hivyo wametoroka. Sababu uchumi ni mbaya. Ni kwa kila mtu, lakini pole sana. Na sijui kwa mtu mwenye anaweza tazama, unaweza taka kumwambiaje ama unaweza taka kusaidika vipi? Umesema hapo kikazi, lakini sijui what other way unaweza taka mtu akushikilie kwa sasa, juu nimeona uko na mtoto mdogo pale, nimeona nyumba inanyesha. Kwa sasa unaweza taka, what is emergency ni gani sasa? Niko na mtoto mdogo. Sasa kama nasema kazi ni vile nimepitia. Naweza sema kama saa hii sisi hatuna hata kitu ya kupika. Gasi tuko na ile ya Safaricom. Sababu tena wezi walikuja hapa kanisani wakachota, tulikuwa na sherehe. Kulikuwa na gazi yangu hapo nilikuwa nimetoa kwa nyumba tupike nayo, tupikie wageni. Kwa hiyo wakachukua viti, masufuria, hata sawa shirika. Sasa sina kitu, hata leo asubuhi mtoto alienda bila kukula. Huyo mkubwa hakukula kitu. Sababu hiyo nayo ya Safaricom lazima uweke kama token, uweke kama credit, na sikukuwa na kitu. So saa zingine tunalala njaa sababu hata ya kupika hatuna, hata hiyo ya kupikia hatuna. Tena kama kuna mtu anaweza tusikilia hata na chakula kutusaidia, anaweza pia kutusaidia. Kweli. Nitakuuliza vile mtu akitaka anaweza wafikia, lakini tukiwa tu hapo, anaweza taka kukuuliza ni nini imefanya ukwame na mzee useme hata mambo ikuwe ngumu aje nitaka na yeye? Unajua ile kitu mimi najua, Biblia inasema ile kitu inaweza tenganisha watu wawili ni kifo tu. Sasa na wakati mkioana unasemanga wakati wa shinda na wakati wa furaha nitakuwa na yeye. So shinda imekuja na ulisema wakati wa shinda nitakuwa na yeye na wakati wa furaha nitakuwa na yeye. Alafu pastor amekuwa na sisi, anatupenda. Si wakati amepata shinda ati mimi nitoroke. Tunafaa tukae mahali pamoja, tushare hiyo shinda tukiwa pamoja. Tunajua Mungu atatubariki na atakuja. Ni kweli. Hebu ndogera kumunyitirira ri ama mtu mwenye anaweza taka kuwafikia. Unaweza tupatia namba ya simu, alafu uelezee pia mahali mko. Hadi unaomeda ukakumuona tukimalizia. Asante sana. Namba ya simu ni 07 96 80 30 72. Hiyo tu ya pastor. Unaweza tupata nayo. Tuko Furogi kona ya Bata. Ukikuja kama unaenda na Mwihoko, kuna shule iko hapa inaitwa Fountain Junior. Tuko hapo opposite. Tuko hapo tu, ukiwa hapo utatupata. Mtu anaweza taka kuwaletea mwirori ukiko hau na wina kindu gya kuria wina undugenda kunyitirira family ino no kyo macerere haha githurai gia 45 progressive kona ya Bata just before thugure ni retwa atia
Fountain Junior hau niho ngikorwo ukimakora wone situation ya maragikara nayo tugitikire kumanyitirira ungenda ku inquire makiria no ukihura na mbeo ya thimu twako tukiheana hau na ngucia tukurikiria hau sijui kama uko na maneno ya mwisho nataka kutuambia. Maneno ya mwisho ile ningesema ni kusema tu mwenye atatushikilia tu Mungu ambariki na endelee kumuinua na ambariki kabisa. Anashukuru sana sababu hii maneno kuna kijana anaitwa Derek hapa niliamka jana nikaona kabisa tulilala kunyeshewa hapa nikasema acha niende kwake. Bila nilienda haikuwa rahisi. Nilienda ikakuwa ngumu kidogo lakini baadaye Mungu akamuguza tukakuja na yeye mpaka hapa tukuwa tumekula hata kitu akatupeleka pale juu ndani tukakula. Baadaye sasa ndio mambo mpaka saa hii iko hivyo. Wow, gucia tukurikiria hau mwiroreri na mundu gitwo Derek yo hari ori big up sana no kirikana gibindi kio muthi tukurugamirirwo ni kambuni ya wendia migunda igwitwo Excellent Homes and Properties Limited no mahugire na beno iragera haha thwa screen yaku njitagwo muhia wa maingi ithenyi-ini ria muhia wa maingi oro hamwe na Kuria TV. Until the next time, bye bye, nawapenda sana.